بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديمي وهكا مي سلسلة مولين وهكا كاكو ميدوس مبدأ كلي adar agol men misil silaga mi gineste wahakataki qadimi wahakataki kamugawi sega agol men waram muhimmu ibratakin ibore ibrataki e komme zamane ga hingafa wa kamakum wes heo visnane bayka libigindani khasa gotega nabiya sallallahu alaihi wasallam agol men mi ummata khabar kurabwa fawani kamuga agol men mi ummatu ga hulwerin fayadatake himenege wanati كم يقسم يد أقول مي بلالني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول منا بيان كربا فواهك مي بس إمام بخاري يا مسلم دبيكلون اتفاق نروا فوا متفق عليه رواية مين أقول منا دبيجن دابين حكم إبوري واكين أقول له فهون جهلانا كم يقسم ما ديكوا واهك نون هنمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر كرفني كوريجا قديمي زمانو هنگا دي كمجا واهك إهن أمتك إهن أمتك hen ummettoge teren ummatige hingade kamegge waak miheku enage kurigulnu miheku enage gaaga bay riwayattago inna gotun atuga bisse faado ecce negi nuwata ena atallibunu zakhamakun enaya taduwan feshi ehinduga ena bay riwayattago inna gotun enage atuga hori dunita kuteren dunyen naga e bissen nuwata tanaka jaha etan falali iden indegen hingamanu jigen nota riti nugen nota taduwati ane riwayatu ginna gotun vi aniyage sabun wa tada ena itura waliyen naga fetana koppalani den efoga etanun le mananuwi ikama guligin etanun le mananuwe ena maruwegen di le ohurum le gina kamun إهدوك الله سبحانه وتعالى وحي كورفيه تمن إله على إنك عمل نفسا أوسوجن في معنى تمن إله سبحانه وتعالى إنك فرانا هيبيومك وقتو جنوا وقتو آداك مريك قتو كأن مروجن دان وقتا همين إن انتظار نكو إن أوسوجته كم بس كم ميكوس مرواني أمي كأجلو هناس مروا قوي مروا صفة مي تفاتش ميها كورا كنتن ميها إكمجا زما أفلن جهن كم الدين حديث كيف هاتو بيعا منني تمن إله سبحانه وتعالى إنا جمعت السور حرام كرب فيمه همي حديث ونقول من الإسلام أمة جيلهم برين نعوا دليل توه كتيره هم إكما كي ميه كو إنا جعمل لنفسك كتم مكودا بس جيلهم الدينو هود وجن نوانك حرام وجن وانك إيجي تريه وديجن دي إيجي أنياج إكي وروتا إنغوس إنا مروا وركم إكما وانا ما إنا جعمل لنفسه قتل كريميه قطعا إنا وجن دي إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كروا فميس إمام بخاري مسلم نروا فرواية أبو هريرة رضي الله عنه قارهم إكليفان ودارون ميه كفار بديكم فما لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا ميه كفار بديكم فما لكن أنا مروجك مفانا ما أنا نركاغا أناني دمي أن غوتوغا أدي أنا داني ويتمون أي ويتيكم مروي ميه ويتيكنك مروجك مفانا نوتا විහෙ බොයගෙන් අමිල්ල හශකන විහෙ වද්දාගෙන් නොත මිසාක මිසමානුගේ වසීලතේ බේනු කොග්ගින් කමුග විස් දැන් ඒරු කමියොන්නනි විහෙ බොයගෙන් මිසාකන් එන අමිල්ලෙන් විහෙවගෙන් මරොජ්ජකම වානම එන හරිගඬුගේ තෙරේග විහෙ හිඟ හුන්නානේ නරකාගෙන එනවා හිඳුග වෙස් ඉතුරු අදාබෙක් ගොතුගේ කම වෙගෙන් දනි හමේ ගොත මීහෙකු තූණු එච්චකුන් නොත දගඬු එච්චකුන් එනගේ නෆ්සු මරාදාෆ් කම වානෝ තේන ගය කොප්පාලාගෙන මරොජ්ජකම වානම එන إغوتن أنيا لبي هوري إنا جهنمك إهم بس فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربوا فواني ميوسها متفق عليه رواية ميه كو إنا عمل نفس أنيا ديجن دنيا متيجا مروج كموانا ما أنيا دين يتشكون إنا قيام الدون عذاب لبينته إهم مي بس فرقكم أقول من إنجي غوتون مي بودو فافتا كتيري همني بودو فافه أدي إيجي تورن أباد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريه
amille nafsu marala fawa no amille gatulu mihako genewum ekele fan emihege macha namadu nukuravva kashnamade nukuravva min algon men engen dani kamuge bodukan nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama ruhi wada nugannawa min war kommekas ekamaki mihako ena amille nafsu maralani ei huddakamek gotuga dekigin kama wana suwaruge emihege macha haram me naraka wajib wa kama kuri basfulon nota algon men miyeduge aslu wahakan mi dalilu koddeni ilumirin vidalwani ekan huddakamek gotuga balagin halalu kama degen e khilafa nafsu nuhi fehettigen nuwata ehen gotaka dannanya duniyawi kommes kamaka kennu korege henam sei iman kamangana beru nuwa kama vanyai meki bodu fafa veri eiwes emihan adabu haggo gen da kamen adi egi turun heola fa mihunge tereng benu nuwa mihuna ene namadus nu korwedan nimmalu kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedu suru hinga fawa hin hadisa gawaka dannawana khaybar hanguramaga waram kuladana ko waram muraliko waran harakatiriko waran hiwaiko jihaduge maidanuga harakatiriko mundiya mihako fenigen sahabi bekalum vidalo mundiya emihaki waran murali warakere waran hiwage jihaduge maidanuga warugada mihege enawani waraggina nasuru هو ده ديفن وده رجنا كافر مرافع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دفوني ما يكلفون حديث كرفني إناكي إن ركبن تريكي كم يقص ورن ركعتي مسألة ميه كهانغورا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوا سورجا يكلفون وقاريهوجا hangorama ga eba fene ka foronna hangoram kuratam warak kerigin kurimatigga oti komme gotegga wes qatulu nuwata nasuru libu efada halategga hangoram kurumundani kamuke enaga niyataki kobato algun men balala ma hinga sahabi bekalun hayram me giteren bekadaku emiha ya farala mundiyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam efadan hadis kuruwa funiko ene kanta midima wegotaki hangorama ga terega libifawa aniyai huri e aniyage nota zaham me for tantan huri e zaham takay hogena qatul wegen nu dehmi ma shahid ekkamuga sahabi be kalu nukiyan komme kas aniya takay ko ena nekkaws annan jehni fare goni mi ekavs vedan den ebe kala kam me fennani ekkada miha enage unaganduga in kandi neguma foga e kandige budu bimmatige jassafa kandige tuunu kolo enage mege jassa e kandige maccan ena burawege sawbaki den meti nukulde mi hekam wefno wata aniyata kelli bi shahid ekkam kam mi hum balen no ganna ne gota kanno ekan hinga fani kommekas enage nafsu e kandige macca wattala ena amille marwegen didin sahabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari wadagen dannawani allah ga nabiyya kale gfanu ga rasul kamatti man hikiwame kurim seki waday hen namas kandeligen fenigem mi de kihine kam mivi e ha morali kom istungo lomatiga mujahid gotugo fenunu mi eta kafirun ene kandin qatulu koffawa me en namas enai ki narakawantwerikma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korvi kun sobaka horeto ena emme fo marwegen di amille marumakum ema agol menna mi hadisa am senge medani mihe ko amillen enage nafsu duwwa namaki nota maral namaki e bodati faafta kuteremwa faafekkan ehem vejji kama wana madi ehem mihe ko maralun kumfadata ibrateri fila wala adi dinuge rangal hukum miyadu wesli vejji kama ummedu kor iradu kor via madama badda kol ummedu ga wakiwelana wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh